latihan wayang. Latihan wayang. Latihan di Pepadi Cimahi guys, lagi latihan gamelan di Pepadi Cimahi nih ya. Latihan. Saya sebagai pelatih gamelan di sini mengontrol ke sini untuk melihat yang sedang latihan ya. Latihan gamelan di sini sama latihan wayang di Pepadi Cimahi guys. Bang, sengot ya, sengot. Sengot, coba sengot. Naik mantel, naik dong. Gawi ya. 7. Gerompol. Oh, gerombolan mantel. Gawi yang suka. Sok. Pak gawi. Secara pakai gawi ya. Tiga gerompol tiga. Ini gawian gerompol. Sok, siap ya, siap. Siap, anak aba-abanya siap. 1, 2, 3, yuk.
Bagusan berarti Cici. balikan nih. Siap, PJ 2 telo. Yuk. Nah. Maaf guys, ini kan latihan mah bebas latihan. Lagi latihan wayang.